Svašta se događa na internetu u zadnjih par sedmica. Ali da li smo stvarno dočekali da se Luka Silni izvine? I koliko je to sve zapravo real? Saznaćeš u ovom videu. Veliki pozdrav državo i dobrodošao u novi video. Ukoliko još uvijek nisi lajkao ovaj video i subscribe na kanal i naravno zapratite na Instagram i postavite na svim ostalim društvenim mrežama. Ok, kao što sam i rekao na početku videa, svašta se događa, ali doslovno svašta se događa. Aktuelna je tema, ljudi, ja izveštavam što ono što ljudi hoće da vidi. I jednostavno je jako teško upratiti sve. Ja se trudim da posložim sve kako treba i znam da neke teme kasne, neke ne kasne, ali jebi ga, šta je tu je. Bratski moj, ukoliko znaš nekog editora koji može pomoći mom editoru za neke smiješnije pare, slobodno se javi. Mislim, neću niko plaćati 500-700 eura, ali 200, 250 eura, 300 čak bi mogao odvojiti mjesečno za editora, tako da, ukoliko imaš volju, tu sam, na raspolaganju, samo se javi. Iz mojih videa ste shvatili da se sve dešava sa razlogom. Ok, kao što sam rekao, svašta se događa, će se udajemo slušalica. Jedna od tih stvari je izvinjenje Luke Silnog. Da li nije realno? Pa Buraz, on dođe... Jesi ti dobar sa Luksom? Ne. Što? Šta je tebi loše Luks uradio? Ajde, pitam te. Evo, recimo. Nema što me loše... Šta ti loše uradio? Pa Buraz, on loše s bakom to. Idem ti pustiti dio po dio i odmah prokomentirati čisto da vidim šta se zapravo krije ovdje i da li se nešto krije. Da. Evo braćo Šmekerska, pošto se digla drama ko je Ćaci, ko nije Ćaci, evo brat Silni da kaže Luks izvini. Ok, krenio je jako, malo ću vratiti samo da bi dobro čuli svi ovo. Luks izvini, u pravu si, baka jeste Ćaci. Dobro. Baka radi za Muriju, radi za SNS, tako da brat Silni stoji za studente, protiv naravno Ćacija i SNS-a, tako da idemo brate. Svašta rečeno za 20 sekundi. Ali moramo još jedan put proći, samo da nešto vidim. Evo braćo Šmekerska, pošto se digla drama ko je Ćaci, ko nije Ćaci, evo brat Silni da kaže Luks izvini, u pravu si, baka jeste Ćaci. Ja bih volio reći neku lijepu stvar o Luki, iako nemam ja osobno mišljenje lijepo o njemu i ne mogu, što možda griješim, ali ne znam. S druge strane, neću reći ništa ružno iz razloga što ne smatram da je ovo ni vrijeme ni mjesto za to. I jednostavno nemam ni potrebno na kraju krajeva. Ali brate, ja sam lud. Ovo je počelo kao ok. Onda kad je rekao baka prase je Ćaci, radi za Muriju, SNS i to. Chat, is this real? Tu mi malo djeluje kao da je bio ironičan i svako ko iole razmišlja imalo, zna da je to istina. I onda se tu otvara pitanje, ok, ako je Luka dosad javno podržavao studente, što je radio sigurno, ali sam vidio videe. Debil jesam, idiot jesam, ali Ćaci nisam, ljubim vas brate. Ćaci nisam, braćo moja. Da li ih sad javno više ne podržava? Ne može jedno s drugim. Znači, odabrao je stranu ranije, bio je u studente i cijelu studenti pobjeđuju priču. Sada je odlučio na ovaj ironičan način još jedanput pokazati da je u studente, ali se vidi da ovdje nešto nije dobro i da nešto nije kako treba i da nije iskren u svemu tome. I imam puno pravo to da kažem. Postavljam pitanje tebi, kao nekome ko gleda sve ovo, da li ti misliš da ovo je iskreno ili nije? Napiši ispod ovog videa u komentar. I više para i to je to i sve i to je to. Ja sam osobno mišljenja da nije iz razloga što je, kroz taj neki polusmijeh, poluruganje, javno optužio baku praseta, što ne ide nikako, jer to se niko do sad nije usudio napraviti, da je uz SNS, da je Ćaci, da radi za Muriju. To su tri jako ozbiljne optužbe, pogotovo za nekoga koja je to tek tako odlučio reći. Kad bi se ja izvinio? Ovim putom hoću se izvini. Ja se kunem! U 100.000 eura mogu se kladim. Okej. S tvojom ženom. Da bolje popuši kurac. 100%, brate. Da bi ti bolje meni popušio kurac nego moja žena. Da, sigurno, apsolutno, brate. Seljako, kako to pričaš za moju ženu? Apsolutno, u 100.000 eura. Kako to Ne, pričaš za ne moju za ženu? ženu, za bilo koju ženu na svetu. Za bilo koju ženu. Mislim, gledaj, Za bilo koju ženu. jeste seljak, ali je u pravu možda. Vidio sam komentare također da je Luka nešto bio s nekim t***om, ako se ne varam, pa Luks ima za to dokaze. Koga će to Milanče da jebe danas? Pa ga je Luks ucijenio, iskreno ne vjerujem u to. Ako je to istina, onda je sve ovo već odavno ošlo predaleko, ali samim time, ako je to istina, ovo je sve ošlo u kurac, krasni ljudi. Ali, verovali ste u mene. Internet može biti toliko predivno mjesto. Internet može biti mjesto za sve. Gdje će više ljudi, a ne samo 3, 5 ili 30 njih zarađivati neke ogromne pare, nego da se međusobno suportamo, međusobno družimo, međusobno podržavamo na 100 načina, da svako od nas, kogod da se trudi, uzme neki dinar, radi nešto ovo ono, da pretvori ovo u neki ozbiljan posao, ne ozbiljan posao sa državom i državnim službenicima i svim onim što stoji iza toga svega, da li je to mafija, da li je to neka stranka, da li je to predsjednik, da li šta god, kao u
u slučaju Bake Praseta, i onda da stane ovako i čudim se, a vidi, ovo je garaža jednog youtubera, pa baš i nije kralj, znaš, nije to toliko baš istina bilo i iskreno bilo, ali o tom potom. Mislim da je moja dužnost kao, brate, neki influencer, moram da ga iskritikujem, te vra, ono je baš loš potez da uradiš. Baš loša priča, buraz. Imamo, kao što sam rekao, nekoga ko ono naš je bio srcem u studente i sad se sprda s time. Da li se nešto promijenilo? Jedno i drugo ne može ići, ne može reći haha, baka prase, haha, studenti, ili. Jako će biti zanimljivo kada se sve ovo bude završilo, kada se legne na svoje mjesto i kada ljudi koji odlučuju, ljudi koji su do sada odlučivali o svemu, odluče da li im ovaj ili onaj potreban ili nije potreban. Tko će zapravo otići, tko će zapravo ostati. Ukoliko se neko odluči da baka prase više nije potreban, vidit ćete koliko će ljudi popadati skupa s njim. Meni grlo ono pravi pare. Znači u BG-u će biti otvoreno toliko influence radnih mjesta, ne samo u BG-u nego općenito u Srbiji, da svako ko se sada bude nekako malo zaletio i bude aktivno i kvalitetno radio videe ili se barem oglašavao na bilo kojoj društvenoj mreži, da će jako brzo ekspandirati i da će se brzo popuniti ta prazna mjesta. Ovo smatram da nije bilo iskrene odluke, ili meni barem tako ne djeluje. Ja znam da je vani vruće i sve, ali čak recimo i ova skinuta majica može biti naš prozivka za samog Luku, odnosno Luksa, od strane Luke, gdje je Luks rekao da mu je kao uzeo neku majicu, pa ovaj to iskidao ono škarama i sve ono što je bilo, pa eto kao Luka snima bez majice, jer nema ni za majicu, to je možda neka njegova poruka, možda ja sam tako vidim, možda sam samo ja opasan teoretičar zavjere. Nisi pozavljivo majici, nego mi je bio rođendan i poklonio si mi ovu majicu, palme. Mali lažovu, lažove, kako god, lažovčino lažava mala, nisam mu je poklonio za rođendan. Ko može da podrži čovjeka u ovome? Ali mi ovo ne djeluje kao nešto što je iskreno, ne djeluje mi kao nešto što bi moglo ići uz stav da je neko uz studente ili na kraju krajeva da je neko protiv studenta. Ovaj život nije lak. Kao što je recimo Luka do sada bio i onda dođe i snimi kao kroz cijeli neki smijeh, ovo sve. Cilni da kaže, Luks izvini, u pravu si, baka jeste ćaci, baka radi za Muriju, radi za SNS, tako da brat silni stoji za studente. Ujebote, od ovoga može se rikne. Vidiš, ovaj dio, Izvini, u pravu si, baka jeste ćaci, baka odavdje radi za Muriju, radi za SNS, tako da brat silni stoji za studente. do ovdje mi se činio kao da je fake. Ovo mi se opet čini kao da stvarno priča ono iz Brat srca. silni stoji za studente, protiv naravno ćacija i SNS-a, tako da idemo, brate. Nešto mi tu nije u dure, nešto mi nije kako treba, ali opet, kažem, možda samo ja griješim, možda sam samo ja pukao. Ne znam, što ti misliš o ovome svemu? Napiši ispod ovog videa u komentar. Da li je ovo bilo iskreno, da li nije, da li se nešto krije, da li se ništa ne krije, da li samo ja pretjerujem, nemam pojma. Odluči. To je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala ti što si pogledao video do kraja, a mi se vidimo već u narednih videa.